It's hard times, get abused on and off the field, but one big thing is just to wipe it out and don't deal with it. Taurua mano tekau mā iwa taku wātuatahi I tū hei kaiwawao ki te tōna mana Māori I tū ki Taupo. As well, great catch and return. Coming up a couple of minutes later though, he'd have the ball stripped away. And Glassy flying down the sideline. I've achieved one, get to run lines for Harold match grade under 17s Warriors, and fortunate to be a part of it at the starting of this year. But also goals are probably to get the high honours. One particular is a test match. One thing I'll be happy to get probably is NRLW, seeing that the Warriors will be joining in next year. Yes, pretty much get the high honours in refereeing is probably my biggest goal. The reason why I keep coming back is because for the love of the game. Basically, you're right, we don't get paid much, and we do get abuse, but man, it far outweighs all the bad stuff, the good stuff. Because our competition's not so big, you get to know every player personally, love the crowd, love it. Mōku ake, he kēmu anō. Kāore he rere kētanga ki ngā kēmu o ngā wiki ko pahure, ka whai tō mahi ai tō mahi, I tō kairangitanga, me pēne bea tuku kore. Ke eki ki te taumata, kāore he mea ahakua, ko tani wharau, ko ngāru awahia Panthers, ko aku whānau, ko tāku noiho, whai te ara tika, whai te ara pono. Ko te whakawhanaungatanga, ko te hono a hoa nei, ka whai hoa mai tēnei taha o te ao, kei kona, kei roto Rotorua, ki kona I roto Waikato, I roto Tāmaki Makaurau, ko te whakakotahi a whānau nei, o te rata kimi hoa, haere mo au I tēnei ao. Ko te reo, te taka.